Diculik lah, sauna sering menonton HP. Agak lo diculei. Masa-masa nih. Agak lo dimasa sama tingko-tingko nih. Ayo nih. Lalu teh Fata mas culek. Oli nih se. Ayo Fata, balik dulu. Agak. Lalu kau main. Agak sebelum. Dalam tingko-tingko. Ayo nih dia lo jadi. Mahom pimparannya udah lo tau Pimpala yung gamreng. 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 Sama jadi. Lo mana no gati mas sobu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah nih. Sudah nih. Wah. Saya lepas. Iya. You pun lepas. Berapa lepas? Tinggal koi Fata. Hei, orang ulun ni Fata compak-compak. Hai aja dulu. Aja na dulu meruntuk ki. Magai. Jamai pana jamata jadi ini. Yo, jangan kesapa kita orangnya aku dulu. Tasanin na dolo go Raiki. Fata. 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 Haha, tengok orang runtuh aku di. Agak si bale lo diculai. Bayang-bayang nih, mega bayang-bayang. Ayo. Kita taruhin ada yang kena runtuh kan? Hai cana-cana si Kimoli ki Fata. Ini nak kalau mama ada runtuh kak. Hai kap sisi ada penanak. Maga ni reke Fata kalaki. Hai madin roh hadi pun mesti kena naki. Negara masa di tiga mana nih lu? Semparan na laug deh. Tiga man sirang naki. Asik tebu tego. Hai, untuk Fata nasa party. Hai kalaki. Jangan sih kak. Magi nanti ka sapa kak. Sapa mo na de runtuh ko. Aja sih kampanan rok macobu nah. Tapi dia dulu runtuh ko. Yo, siau nih toy jadi tuh dan nih. Ayo beli kalaki pasti nak jama-jama kata. Hahaha, iya Fata pembalasannya kemarin ini. Ikaw ka lagi wah dana balik culek. Apa? Ayo main lagi. Main. Ayo. Ayo. Tebak gerakan saya. Ayo. Ayo cepat berbaris. Aku pertama, gacor gitu ya. Yang kedua. Ini baru bilang matuam Tiga ya. Ya hurane siapa dulu? Bakar-bakar baru makan sama cuade. Biung. Hei. Jadi permainannya tebak gerakan saya. Jadi kita mulai yang paling belakang dulu. Jadi yang paling belakang dulu. Nanti gerakannya kayak gerakan monyet. Nah, Pak ini sambung lagi gerakannya. Baru yang ketiga sambung lagi gerakannya. Yang di depan nanti sebut. Oh, yang Ya. Nah, oke, mulai. Mulai. Sini dia kata pertamanya. Kata pertamanya. Oke. Gerakannya. Tidak balik.
Ya anu. Gerakan nih, gerakan. Makan minta dente gerakan nih, Fai, paku tokoro. Balik lagi. Apa ya? Balik ke dia. Nah, di kali ini. Kita kasih gong. Anjing. Pai apa? Salah. Apa? Monyet marah. Main. Ya sudah. Jangan semua. Gerbang. Siapa lagi? Jangan ada yang balik. Oke, mulai. Balik ya. Fai, jangan balik, Fai. Hai. Wow. Katanya mau beli ini sayuran. Kok malah tunggu cek. Ayam. Salah. Pakai celana. Iya di leher rubah nih ke dia, rubah ke dia. Saya bisa berjalan. Pakai dia Lena. Oke, mulai. Orang melompat. Tiara agak ikut Tiara. Kodok. Ya betul, sedikit lagi. Iko ha? Kodok melompat. Ya betul, kodok melompat. Ya betul. Kodok. Ya mulai. Ani dulu Lila. Jangan mudah sekali. Apa? Orang minum. Sedikit lagi. Apa Iko? Orang minum susu. Orang lagi kehausan. Orang minum air. Ya, minum air. Mulai. Salah nih Ro, doloy. Bakat gerakannya Tiara. Gerak mana gerakannya? Apa itu? Apa? Bebek. Ika itu? Orang lagi joget. Bukan. Orang lagi mengindung-indung. Enggak. Apa Ici? Orang makan garbon. Ika aga? Hai makan Iko Shika? orang mencangkul. Salah. Iko Fai? Orang lagi menyapu. Ya, menyapu. Gerakannya tuh. Mulai.
Apa? Monyet lagi makan pisang. Apa jawabannya? Monyet lagi makan pisang. Oke. Mulai. Oli sih kah? Orang lagi sikat gigi. Oke, betul. Tutup. Oke guys, videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like,